I prelijep pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip. Ljudi moji, prije samog početka raspalite jedan veliki like, raspalite share, raspalite subscribe, raspalite sve moguće što se može raspaliti, zapratite me na Instagrametu, da. Ovako ljudi, danas rješavamo jedan veoma velik problem, ružnjoće mog auta nazad, to jest kuka i rikverc kamera. Sad ću vam pokazati. I izvinjavam se za loši kvalitet ljudi, pošto snimam trenutno telefonom, ništa nije drugo raspoloživo, tako da uglavnom, kao što vidite, ružna kuka i rikverc kamera. Tako da ćemo to skidati da ostaje clean vezdu. A vam s druge strane imamo vezni lim, to jest branik. Kao što vidite, kad skinem kuku taj se stavi tu i to bude top. Tako da, opet kažem, prije svega raspalite like, share, subscribe. Ne znam skidati zadnji branik, nikada nisam skidao, tako da ćemo zajedno naučiti. Znam da trebam prvo farove poskidati, ostalo ništa nemam pojma i treba razdvojiti instalaciju od kuke i sve. Ali zašto ovo radim? Zašto ne vozim prikolicu s ovim autom? Nije vožena bar 2-3 godine. I zašto je ružna kuka? Tako da ću skinuti, neću prodavati ni ništa, znači motam u foliju i ostavim u garažu. Ako nekad zatreba, nikad je nije bio problem staviti. Tako da, ajmo lagano. I usput što se tiče kvalitete, znači moram snimati sad s telefonom, GoPro ne mogu, bit će loš kvalitet. iPhone mi se ispraznio, nemam punjača, tako da s ovim snimam. Od sljedećeg videa kaj je bolji kvalitet. Ja! Kakva je procedura? Znači, prvo što radimo, skidam ove bočne. To ćemo staviti ovamo. Ovdje ima instalacija od senzora, pošto ja ovo nisam se provodio. Nervira me to kad ima naprijed. Parovi vam se drže na tom šarafu, na ovom šarafu i na ovom šarafu. Tako da ta 3 šarafa, desetke su duge, odvrnete i farovi vam spadaju. Malo su ljudi nepristupačni šarafi, ali potrudite se i kao što vidite ide. Uglavnom imaju ta 3 šarafa, ima ovdje instalacija od kuke. To ću ja sve znači eliminisat, jer ljudi prvo što je neko radio kuku, što nema veze sa poslom, i stavio za kuću kabel, tako da, znači sam Bože pomozi. Eno ljudi, još jednog sad šarafa gore, sad mu treba samo prići, to je malo, oba, evo ga, i njemu sam prišao. To se tiče samog džeka, kliknete i oba, treba ispasti, evo ga, ispadne i evo ga ljudi moji, far nam je spao, kao što vidite. Tako da idem na drugi, evo već vidim ovdje da ima šaraf i pretpostavljam da bih ovdje trebao biti, ima šaraf. I kontam da bi trebao spati zadnji branik. Ali vidjet ćemo. Evo ga, farovi skinuti. Kao što vidite, tako da ljudi moji, odvrnut ću odvrnut ću ovdje što ima, kao što vidite, 1, 2, 3 šarafa. I ja se nadam da bi na njih trebao spasti. Mislim, nadam se, vidjet će moći li spasti. Sad, pošto se mene daj tu skidat zadnjih točkovi, znači jednostavno priđete ovako i odvrćete ovaj i ovaj dole. Tako da, ajmo. Znači, moja preporuka je ipak da skinete točak, jer je nepristupačan šarafe, ali kao što vidite, ja sam branik odvojio. Imamo ovaj ovdje sad šaraf, će li moći ručno, neće. Moramo naći na gedoru, ali ja nemam te gedore. Evo ovako ljudi, imate ispod ovdje šaraf i s druge strane šaraf, tako da još to odvrnemo ispada branik. Ljudi moji, izmorio sam se. Otkopšao sam instalaciju, tako da sad odvrćem ovaj branik
Znači, izmorio sam se zbog toga što je majstor koji je radio kuku. Je katastrofalan majstor. I bukvalno je nikako, znači sve pospaju, ne daj Bože nikom. Tako da, ništa. Ja odo sad odvrnit kako se zove, branik. S kukom cijel, to ću skinuti, to je to. Tu imaju dvije 15-ke. Odvrnete ovu i ovu. I kuka nam spada, imamo s druge strane i to je to. Ljudi, konačno, bar bi trebalo u stvari da jest. Oba. Evo ga. To je to. Skalamerđuga skinuta. Sad idem ovo montirat. Vratiti kako stoji i to je to. Hvalajte vi ovo ljudi. Znate koliko ovo teško? Oj, majko moja. Nisam znao da je to volka skalamerija. Neću uglavnom prodavat. Ostavit ću je. Nek imam. Može nekad nekom zatrebat. Pa da možemo vratiti. Greda je ljudi postavljena. Još zavrnem. Ovdje jedan i gore jedan i to je to. I dosta je, mogu vam reći, jača i sigurnija nego kuka. To je to. Kao što vidite. Branik montiran. Sad idem karambolku staviti i da vidimo finish. Problem je, uglavnom skidam i rikverc kameru. Pa ću poručiti čim nađem prvom prilikom ovdje što ide. Kao da je malo rikverc kamera, ovo malo otvarač. Ovom se ne sviđa, tako da to skidam. Problem je jedini što će ostati ovdje izrezano. Međutim, svakako planiram uzeti drugi dole nastavak. Ubacit ću vam sliku kako će izgledat, gdje će ići senzori, pa ćemo raditi na novo branik. Jer ima dosta, to što vidite, grebotina i svega. Senzore ćemo prebaciti, znači dole gdje budu fabrički. Kad to uzmem, branik ću farbati ja. Tako da s tim, kad to se sve uradi, zadnji dio završavam. U suštini još imam, znači uzeti taj dole lip i skloniti senzore dozgo i staviti ih dole fabrički u lip. Kao što ste vidjeli na slici i zadnji dio je gotov. Tu je kuka, tu je sve, tako da ću sve to smontirati. Instalaciju sam otkačio samo, tako da se može uvijek raditi. Kuku ću motati u garažu ostaviti. Ovo je dosta kulturnije i mislim čak dosta jači. Kad, daj Bože, neko bi udario mene sa zada, da ne može oštetiti branik. Tako da ništa ljudi, ja ću vam upaliti vjerovatno timelapse. Ja ću vratiti branik, razvesti fina instalaciju i sve. I to je to, sklapamo ljudi moji. I kao što vidite ljudi moji, dosta je kulturni izgled. Bez one kuke i bez svega. Tako da je stvarno top leglo. Još kad uradimo ovdje onaj lip što sam pričao, to će biti druga priča. Međutim, prezadovoljan sam. Dosta je ljepše. Što se tiče branika, 2 zašarafio, keder na mjesto, znači vratio da se ne vidi, znači da je ištrađeno, skidano. Ovaj gornje sam u suštini zašarafio, još imam ove sa strane, pa ćemo onda, kad ga budem farbao i to, onda ćemo sve u kompletu raditi. Morat ovo sve skidat, ove lajsne, morat ćemo ovo malo ispraviti, jer je buraz ovdje, kao što vidite ide ravno i onda je ovo malo, vidite, pošto je buraz, kad je vozio prije par godina, kucnuo banderu, ali vidite šta je golf, udario banderu, a ovo ništa. Koliko je jak. Tako da dobio sam ono što sam htio u suštini. Idem sad zašarafiti štopove, spojiti senzore i to. I onda imamo spojiti ove sa strane šarafe i to je to. Kao što vidite. Sve radi perfektno. Sve top. Zavrnuo ove ovdje. Zavrnuo ispod. Sve sam zavrnuo. Tako da možemo gepek zatvoriti. I to je to ljudi moji.
ova ružna skalamerija je spala. Tako da je golf dosta ljepši. Uglavnom još kad legne lip, bit će top. Imao sam problem velik s kukom, znači kad negdje, jesam mučko od drogeraša, zima baš, kad negdje idem u rikverc, bukvalno udaram kuka i ne mogu nigdje otići, zašto vidite koliko je spuštena kuka. Tako da ovo izgleda brutalno. Zapratite na Instagram pa ćete vidjeti slikice sutra kad objavim, kad ga operem i to sve. Tako da ništa. Malo posla imam sad ovdje. Ali nema veze. Bitno je da je ovo urađeno. I ništa ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, like, share, subscribe. Vidimo se.